Salutare tuturor, eu sunt Adelin Blay și bine v-am găsit la primul episod de GTA 5 single player alături de Michael. Puteți să-l vedeți aici. Da, și să nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade cu GTA 5. Deci da, și îmi cer scuze că am mai făcut niște 5 misiuni ca să-l deblochez pe Michael. Deci, hai să-i dăm drumul. Am primit un mesaj de la Amanda. Sau numai la... Mă rog, hai să mergem. O misiune la Franklin, ceva? Sau să vedem. Hai, mă. Nu, cred. Nu. Sau, ba da, trebuie să mergem la Michael noi. Hai să furăm o mașină de aici. Hai. Ha. Să mergem. Adică stați puțin să văd dacă filmează. Ești o. Așa. Da, filmează. Ok. Să stai. Cred că n-am webcam, nu? Nu. Așa. Hai să facem înapoi. Scuze pentru asta. Da, cred că am arme, nu? Poate mi iau copyright. Dă-te, mă. Da, am arme. Hai, urcă-te. Așa. Așa. Îmi place puterea asta lui Michael. Asta lui Franklin. Mă scuzați. Doamne, lui Michael. Și sper să... Ce mai... Cred că nu s-aude un băzuit. Așa... Da, mă. Da, avem o misiune la Michael. Cred, nu știu. Hai noi sus. Uite fix aici. Ia. Avem ceva? Nope, nu avem. Sau ba da, avem. Ce? Mă? Ce-am putut, mă? Cum? Nu pot să mă duc la Michael. Păi, dar ce trebuie să fac?
Uh, Cred că trebuie să intrăm. Să nu. Ia stai să mă uit pe ei. Ia stai să mă uit pe... Nu. Pe internet. Cred că o să apară negru. Ah, da. Da, gata, m-am prins. Trebuie să... Trebuie să rămânem la Michael. Parcă. Asta e a 5-a misiune sau a 6-a? Sau cum? Mă, dar de ce nu pot să-mi mișc ăsta? Nu. Cum nu pot să mă duc la Michael? La Michael. Scuze, am ieșit din greșeală din GTA. Eu nu înțeleg. Că ar trebui să mă duc la el, cred. Mă mănâncă o ureche. Și atunci ce trebuie să fac? Să sun pe Michael? Sau ce? Nu înțeleg. Asta? Uite-l, uite. Uite așa, mă. Hey, Jim. I'm going for a drink. Dad, shit. I mean, our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? Uite-l pe Michael. Ăsta, pe Franklin. Nu știu ce... I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. All right, I'm coming. For my boat. Aici. All right. Change of plans. My darling boy is in trouble. Aici. Sau nu, cu mașinile. Da. Hai, Franklin, hai. Bine că nu mai confund. Hai, Franklin, hai. Așa. Lesson number 1. Don't ever have kids. Hey, man, look. If I had kids, I don't Așa. Shit, things that desperate, huh? know, but, you know, shit, I was making a book. Apologize and self-deprecation. I know it well. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit fit hiking. Somewhere on the Western Highway. Man, ain't you worried? About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Get no my kind of thing. Și cred că mi se aude îmbăzit. Să spuneți în comentarii. No thank you. Alright, homie. I ain't your homie. Iar și mă mănâncă nasul. Urechea. Why the fuck do I want to impress some slip-away motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat-related parenting issues. Haide, mă. So I'm gonna help you get this boat back, right? That you are, my friend. Hai că nu mai avem mult.
Hai pe ăla. Ah, We got a plan? Sure. Once I get us up close, you're the boarding party. hai, du-te, hai. Falling in traffic, party. You'll be fine. Anything happens, I got a piece of the glove box. I'll cover you. Oh yeah, man, fine. Just fucking fine. So you thought of everything, right? Well, you said you want to learn the old way of doing things. This is the old way. I don't care how much you want to kill these motherfuckers. Don't come to what I say so. I can't do this shit from here. Get you going. Ah, Mind you breaking her shit up like stai Franklin, nu te arunca acum. Oh. Haide. Haide, hai. Așa. Mergi, mergi. Throw him overboard! Hey, stop throwing assholes at me! Don't you hurt my boy! Get the jump on him, Frank! If you hurt my boy, hurt my boy! Whoa, crap! Cred că l-am împușcat pe Franklin. Hai, hai. Okay, now go watch out for the boom! Fuck! Hold on! Hai, du repede. Cât poți, du-te repede. Sari. Wow. Hai. Pierdem misiunea. Hai. That everyone? Alright, time to get the boat back. how many guys are you going to kill for that? Ah, That doesn't sound good. That's the engine, man. We ain't chasing shit in this thing. Don't die on me yet. Ah! My fucking phone! Hey, it's just a thing. At least you still got a son. care mi-au stricat. Back there, dog. You drive us there, we can get the ride fixed. Aoleu. Cred că trebuie să-l duc la reparare. Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not gonna lie, that was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died, and all you give a shit about Cred is că fucking explodează. No, not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a Nu, job. te rog, nu exploda. Te rog, nu exploda. Or Nu exploda. it's partly your fault. Dă-te, mă! I mean, I just want to impress you. by selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that. Haide, hai! All you do is take Și scuze că n-am vorbit, I love you, Jimmy. But you're an ass. dar eram atent My boat disappeared over the la horizon. misiune. That's all I can say. Frank, can you do me a favor? Get this kid a ride home after they fix this thing. I want to headbutt the road in peace. Oh, great. Leave me with Hai! I'll get it done, dog. No problem. Dad! Enough, all right? Enough. Hey, Frank, can you call me a cab? Sure thing, man. I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. Pe aici, nu? Da, pe aici. Thanks, man.
Sper să nu mai mă lovesc. Not anymore. No, I don't. Before, I mean, man. Nah, not really. Îl scam Fortnite puțin. Stays in his room all day. Hai. Nu te mai lovi. Yeah, I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at it. It'd clear my head. No dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other shit. Hai că mai avem puțin. Yeah, sure. Whatever. Cred că trebuie să-l lăsăm pe Franklin sau pe Jimmy. You gonna look after me. Alright, take what's in my pocket. Couple thousand Sau nu. covered, right? Yeah, it should be cool. So you sure you're good? Yeah, I got this. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. Welcome to Los Santos Customs. Hai să mergem. Let's do it, bro. Mama wants a spoil. Still need to get you out for one of the Hai races, Franklin. să vedem. Drive as fast as you can talk. Alright, good as new. O armă. This wagon gonna be sick, homie. I won't even ask you what that's for. Oh shit. That's where it's at. Hai, gata. I-am pus armură. Yes. Hai spre casă. De unde e Michael? Alright, man, I'm taking you home. Este. It's Mă duc. Franklin, right? Yeah, Franklin. On the credit fraud guy. Um, Thing. You know what? Call me what you like, man. Yeah. No, I mean, sure, Jimmy, ain't it? Or Jane. Jimmy, or just like Jizzle. Nah, man, I'll just stick Era că pe acest ne lovim cu mașina aia. What's the deal, man? Cred că vorbesc prea tare sau prea încet. If someone steals my whip, Era că pe acei. been down there and talk to you guys. Your pops did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. Cred că e prea tare microfonul ăsta. Dude, my dad is retired. Și v-aș recomanda să dați mai încet sonorul la acest videoclip ca să nu auziți bâzâiturile sau microfonul prea tare. Nu știu de ce mă bâlbâi. Dad lost to your job. It's hard out there. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. I'm not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting your resumes out there, but no one's hiring. Cred că mai avem. No, I didn't get a job. Cred că mi-au lăguit pe acolo. Feels like hard work. Life, things just kind of disappear. Hey, you play Righteous Slaughter? Not since the first couple. Okay. Hey, careful! Yo, Gata. so like, since we're both unemployed, Să sărim peste asta. Continue. Deci, da, și cam atât și cu acest videoclip. Eu am fost Adeline Blay. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!